Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke dorbar snong kemawan rum kabaha bapok ke right south semper maus ram blok harengkat ke jinge trailang bat ke Bethany Society menta ke sengi ke kendai terik ujeleo arajar arpulai kila yo ban rakhe ya ke World Environment Day Dorbar Hall kemawan rum East Khasi Hills District hagani ke sengi rakhe penek pensa ya ke mai Mariang lawan banyak simpen talang deki kena school nong hikai jong ke kemawan secondary school ke Telang VO harengkat ke jinge donlang uanan berwa external expert CLLMP Shillong Kong Shahun Nongrum Deputy Program Manager CLLMP Shillong Ba Julius RB Black Ranger Forest Officer Ba James Carboni Rangba Snong Kemawan Rum Bat Kiwai Kedorbar Snong Kemawan Rum hagani ka sengi kalayo ruban penkup buram Excellence Academy Award ya samla Jessica Marwen kabadai ni ka dong ka than kabalawan ha ka top 20 ha ka examen SSLC jong snam arajar arpulai bat kumje ru ka snong kalayo ban IQ snam kerpang ya wew hybrid ubaju khar bat lum ban lang ya ki plastik ni ki surok bat kilenti ki sengken kani ka office kapek yaki bentam pe kamtam bayadehi baniada yaki spa mangidon hangne akame mariang jongi bunsien ngisi ong bahaya kani kumka meirapong denemde te halor ke ki benta ke kita ki pe ka office jongi kapek kadesh phang ka kawa bangi ngesna ki cek dan pe baik Krishna Glatip natrai na padeng jong piru kilayo ihi bon ibasna kum ki jaka peniada umdi umbam natrai kilayo I denemde nangta itung dia nangta ter bon ki kam kum ka klem kadeng Krishna ro kilayo I denemde te balengi don kam pade kata kowika kong sanne nangta ka jingkili ka baar ka wan ba bale manusnem tamtasgi kendai tarik ile ngrekom ka rukom ka de santarik abna June ngi celebrate ya kata besi ong taka World Environment Day kindet ngande shaka history jong ka ka World Environment Day kade house nem kendai spa nyopo a 1972 of 5th June dambakla mga kade ha Sweden ki shimya ka rai ba kinhabiale ke namta kani ka Mariang Parniong Mariang kamot ba namta kanika perthai ka jongi baka jingshap jinglap kalong ba hakibun ki benta kanika perthai mangihi deni mangihi ibrio ngilas dang penjulor barka jing mento bayo naki ngilas dang do tingi don kampade yakini ki benta jong ka Mariang padan hangni perthai hamtam Kibangi omangi kata ka spa Mariang na natural resource. Badai ka ka kendo, bat ka lee. Kini ilai tili kilong kong san bahayangi. Iyo namta ki pape kelas dam julor. Kala bendai na kadao, basi ang kata ka industrialization, ka jing tau ki kot, bahe industri bahe. Tegi jing mi jabo nang to, kapoy siya ki kendo, siya ki lapoi syaki pada kejagum no bon ki jing im badan ha hidu no kum ki dok kha nang ta ter nang ta kejebo de ka community participation dan ka jingnya trailang ha padeng jong kinong song sinong mo tingi kwa ba kani ka community participation dan ka jingnya trailang ba kinong song sinong kan nang yair hem mo kan nang yair hem ka jingnya trailang harkat ki knarit harkat ki samla harkat ki kilong kemi kilong pa ka jingnya trailang bakan don kadang kano ka kam ka bangile habang idan ka jinga trailang kadon ka jing saiso mo kadon ka jing saiso ban nimla ban la nya kijing nimla ban la nya kijing petut ngai habang idan ka jinga trailang habang isim kata ka jing kitle ba mangarungan trai kamut mila bi banjob ya kata ka jing mo ni kan mau ha ba mangi iwei kinong song sinong kanika ka action la ne ka jingle jungi ka kren kham jam ma ka jingle jungi dada ka dei ka bha ni ka basniam ka jingle jungi ka kren kham jam
syakmat kila ki nongkren ki syakmat kila aban mo iba anan ila ong iway plastik imit habang ibang ibret itu plastik kato kandan kajing tak kabaktaw ya ka environment jungi mo mano ba bret day mga ba bret de mga kabapen jabo ya ka environment mga kaba wanra kajing nimla man itu plastik kan rong kal era po siya ka katelong jungi la ese mo dani kan la man blok iginala de kani kawan ra kajing amday tang yanga ya kasinong dibarok kawan namar kata ngasukwa ban hangi iway pa iway bangindan kata kajing trilang bat kamtam bangindan kata kajing tikli na kabanta kaimlang kasaalang kajungi Omdonja kakpo kamsya udah omdon juhur kakpo kamsya omdon do kakpo kamsya inti bah kamtam skul bat kajur baro inti bah ki kado kawan limbah juhur kimerat ki bam yang pang kembat nang kelah jing kau baim tak niyo ya kado kido nyihap dan sumar ya ko bat kumta kata te lemar kata kane jing rekhe kene ngasini bakan syukut hot aga snem kebangi bu haman la kasan teri jun kadai kawan badan gede ha kebangi keno grom eta kasini ko kau kebangi le ye nas ka mariam ngai kam dei tang ha kasini santri haman la kaminit haman la ketenta man la kasini ayu min le etne larangi le tang kasan teri kam don jingmut ye ruka ngai ha kajing im jungi ke paman la kasini menta bun kirang ba le ki samlan le kinong kini ngai i ladaki don plastik ban bret sini setai ka kusung don ki ba kerjat kan itu ban don bayu i nei dal deng itip kamnon jimut bangin kerjat batin sabret hanu hanu ba don bayu i dala deng kita abang itip kalompok bangin le pok tang ya parabriu ngai ya kamari lompok ye bangin le ye ba kun sang der markata ai ba kane kajing ik ya kamay mariang kan sukhet kan rong naduk ikna school ya plastik kumno bangin pangen kau kade mix solid waste disposal mo ba kawe na kataro balik kata ko hadin habut ni sadon kajing ya ko bakal iya sidi kata-kata ba jeng no habang kadang dan jika jing permut perkan mut ban penne pensa ini kamariang dia mut kanika jingkerman jingkerman kadang don ditang kata ngan suong ingin hapan yai maka jingkerman kade nam ta japi nak skot ya kalawai dei nam dai dia kata-kata ngong ki don ki bal ai fa ki long ki long ki temen long suah ki don kalau petang ke bitenan dairet lu bitenan dan kenika kelen sodong jopi kenika sau super dan ikla bitana nakayang ngiru kumbawa bajir na ni ale ban yo drenyem de